abafileyo ndithi hamba Gideon, hamba ndodana, baleka ngamandla ukhiphe ihlala komlilo. Vuleka sebenze thuxa umsana uqala ukholo idala aphela umuntu ongena umuntu uphethe tu umvulele njengoba usaziwa engaziwa yena mfake angene. Ngiyabiva phakathi kwezikhumbuzo zethu sikhonza kuzo nothi bonke abantu bayaklama phala ngoku akusathandazela for ukulama umuntu uqala ngokwaziyo aphela umuntu ofikayo confession about the one connection of some kind of feeling. That's what you need. Yes. I want to go with the mark. I call the boy. He has to suffer like that. Yeah, the man who died. One thing, I can never go see. I can never go fair. I can never go mama. I can never go fair. Oh, you know, I said, you know, any process. Take them off to again after that. Hey, Nkosi yami, ale migushuzo. Ufuna lo Thixo. Nabasifana kakhulu amatarget
Yo, Nkosi yami. Uyazi bathina siyathandabiswa. Kodwa bona kuyabanyala futhi. Kathanda nomfundisi lo uyakwazi ukuthandabiswa wakho. Ubekho lo mzalwane unomuntu kakhulu. Mhlawumbe uphele imishini umseva yokuthi bathixo. Abazalwane babekele poison usathanda. Uthethe izinto apho eshafu. Uthola umntana uthandana nomfundisi. Abazalwane bayisapote lo nto. Xa beyisapota balibali bokuba into yakho. Wakhulela abantu baba uthobe kuleso ndini. Nabeyiswa nokuxoxiswa ngalokho. Uxoxiswa ngabazalwane. Yasehlaza futhi. Lahleleke kakuthatha into yakho. Xa uphethulile. Akusondeli into ozilubezwa. Yenzana ziyasondela. Uzanike iyaphandla. Xa iphandle ukuthuthuzelele imehlo. Bathi makelwane. Zinto zakhona. Zinto zalapha ezizikwamulela. Wabaleka kabazalwane bemkakesha imali ubeka nje uphonze. Waxoxa. Khona futhi ngayo uvayo. Waxoxa lomsalane. Ngesikhathi axoxayo ukhona exoxiswayo ehamba kokorinte ehamba phiphithi exoxa akhona nomenzalo sesikosethana kwakhe. Yini ifemele yayimani nomfelo ethoba ngingazihloli ngayo. Imphathe impahla imphathe izathi. Yini uthethe isicelo la chapter 1. Uthixo akayenze impela emfeni yabantu. Ngoba kukho abaninzi abalive
ukuba hlale ethembeni lakho. Okay. Ithi-ke indawo yokuqhubeka le xa sivala, ithi iBhayibheli ngoku uThixo wathi uqhubeka eshumayela izwi ezinhlangeni isebenzisa the same power libhadidi. Ngoba umuntu olibhadidi emehlweni abantu, ubhadidi behlabathi elobhadidi izwi. Waqhubeka waphilisa abantu. Umuntu ebethiwa nasenyoka ezandleni, izandla zakhe zinevelo yenyoka. Angeke izandla ngabantu baphile nesasasa. Nkosi yami. Nkosi yami. Ithi-ke ngoku isigwebo sakhe sasiserious kakhulu, waxoxa pha njengoba waxoxa nje isigwebo. Lo mlomo wengonyama amathetha naye ufuna ukuxelela. I-decision yesigwebo sakhe yayisithi uPawulos makaxhole. Lo mlomo wengonyama athetha ngonyama lithela siyavana. Uthethela uba bekukhona i-judgment eyayisithi uPaul makaxhole. Akayazi kwenzeke njani. Uthi nasina emlonyeni wengonyama sathi isigwebo sisithi kufa, kanti izulu lithi phila. Nasida lalela mntwana ndawo kanye ninoba kuzothethwane ngawe sezosida. Ivangeli sezakusindisa emlonyeni wengonyama. Useza uyafundwa, uyakunyelwa, uyanakelwa, uzawusika. Emlonyeni wengonyama awusufaka entando kaSathana, uzawufaka entando kaThixo. Awusudlula abafuna uSathana, uzawufuna uThixo. Abazali bathi uma ufile thela lakhe belimtayi kakhulu uphuma uthethe sekulo. Rest in peace Paul. Picture yababane bethatha isisuku sokucela emngcwabeni wakhe okanye phezu kwememorial service yakhe. Memorial service ye-giant of faith, memorial service ye-man of God. Indoda ekhulu nabantu emadlokweni elungisile besithi bayangcwaba. Xa bejonga nansi khona usiza, xa bejonga ngasemva nakho Paul uyaphila. Lalela mthwala ngawo ngenye imini kuzoba khona amaxesha uzawulinda usisitubu uthi gqi uphilile. Azufa. Ndifuna lo mthukileyo ngoku. Baba letha uzufa. Yeka qhube. Azufa. Yona inqala uzoba nenxwaleko. Kodwa uzufa. Nkosi yami. Ewe moya ingcwele. Kanye usebenza. Inqala lebheka phambili. Izaba nezinto akuzofunda. Bantu basehafu akusukufa, uzawuphila, uzawusitha, uzawuphila. Ayonani. God will keep you alive. Ithi iBhayibheli kwanaweni ayayibhekene ngifa nometashishe yasamazama endleleni wathatha uJona walahlelwakhe phakathi lwakhe bathi abashekileyo kwanaweni sibulela uNtomadoda ufile uJona kanti izulu liphumela ifish yamginya yahlanaye njengoba ngathi uyehla bayathetha kwanaweni bathi uyona uyabona uyona uyaphela uyona uyatshabalala kanti inhlanzi isemhlabeni omume. Lalela sinekelasi asizinhlanzi sizakufa kulo ndawo uzawufika uyaya amakashaka uyaya to your destiny.
Master Jesus. Letongo azofana kuyo. Yebo esikhona sithi life azofana. Ngena kuyo yazika ngoba ya salona azofa asofuna uThixo asofuna Yeah. Oh yes. Holy Spirit. Amasiko kokwe achikachonise ngawe ngoko akasofuna uThixo hayi akasofuna isawuphila msabo awusufuna akukho eziphethe khona siyeke awusufa kodwa mana mehlo uthathaza kodwa ngithandaza naye wabendlela enzima ngoko kodwa ngithetha naye ogwetyiweyo ngokukabantu kuthethiwe ugqityiwe ndithi kuba uzofa uyahamba uyathetha uhamba bazalane le nto nabo bayayazi. Thank you, Holy Spirit. Judges, bayibonile bayifileyo isaba phambi cela wonke umntana nene-confusion eninzi wonke umntana thi 20 years ukwehla 22 years ukwehla cela uzabala phambili wena ufune ungaphoswanga ngoba uvele ube lost lapha uyakhonekthwana cela wonke ezapha lo mntu usungasindiswanga izapha phambili funeka udlule empilweni mntana nomhla. Yes. Sine phezu kwabalahla yakuthoka faka amehlo phansi sakho uvule inhliziyo yakho ngiyathandaza yakuthoka umthandaza lo odlulayo wona khona kucanda khona mfundisi khona bonke abantwana ndoda siphazamisa abantu cela umuntu owashayishaya azolungiseka wena mfana ehlweni khona kuwa khona uzoprofetha namhlanje awuzokubulala lento uthi abantwaneni bakho uthanda balingani mamele nje ndisezawushiya phambi kwexesha ngoba endlela endiphethe ngayo izandibulala utsho wena uyazidikhelisha uzawufa mzalwane awuzokufa mzalwane uzawuphila mzalwane uzawuphila fana amehlo akuvuthiswa ungadlala khona uzabaqwaba ngeqaba because uzodlala khona phambili cela uvale amehlo akuvuthiswa mnandi uzokwazi udlala uvala amehlo ngaphansi isandla sakho uvala amehlo akuvuthiswa one time salona Nkosi izawuthumela inhlanzi uzobakala uzawuthunyela umuntu akasujaja yena njengoba sujaja nje thina ujaja umuntu ngoba selingekile wakhulela aqonda sosempile kubuyele phezulu ngoba iyaba intweni nonkozo ngaphakathi ngiyamthanda uThixo khona kodwa ngikwazi ukulandela namhlanje ngoba into zami ziyaziwa ngabantu phakamisa isandla sakho uvala amehlo inhliziyo yakho kuyathethwa ngama awusufa awumdala ngelo hluku uzawufa umntana uzambone apha uzambone ese-university uzambone efike tertiary iyedlula imfula noma ingakathini ifuku mnyama ingakathi kasongoma idlula lento kongawo amandla avele ngosini soku sesifike Yesu kungawo amandla sesifike
uzojoyina abantu usofikile uthi baba ngicela isicelo sakho bahlala omunye futhi akasalalani ebusuku uhlala kusona awulali wena uzapha ngozithemani azolozivela zokuthatha lokuthokoza alobela ukuthi uzothi ungalali hlale kuse moya abanye babantwana lebangakwazi ukuvuka kwesangilala hlele basa thole zakho uthandazele nokubuyela back to normal bezakho zibe right kakhona Nkosi yami njengoba simile nje apha khona ifese ngiyakushumayela la itathethe ithi Nkosi emlilweni ithi babhile yemi nomgwebo umuntu futhi ngalo yemi nomgwebo incwadi zafuna bagwethe abantu bemisebenzi yabo ithi leqhubekeka yonke into engafikela ngencwadini yalahle emlilweni yalapha njengoba silapha nje sisikole kwesosilahla zolahle emlilweni Sifundile ngazo khona siphantsi abantwana no one abantwana sithanda selithwaba zabo somtshona yaniva thanda usapho I want to pray with you egamani likaYesu Holy Spirit muntu wenu yini Thixo uba ukwazi ukusalo Thixo silandele la Apha amandla lefamily Yesu ka2011 Yesu lahlangana naye ngo2011 awuphinde kaloko awuphinde ma abantu bathi lento nyamezela ilibongo nyamezela sithwele sihamba nazo uphumla nini xa futhi uzophumla uyahatsha umzimba wakho unentolo zombili ezojikeleza yona uyahatsha uyahatsha umzimba omlili yonke lento ikhathi umzimba wakho iyohluleka namhlanje ngegama likaYesu nathonke iyatsha Sithandana Sithandana
Siyatela abantu